mang kiti he ta san thei mong ham ti he thudo a hi in hilche na he pathin thu akona pansa in nei deu a hi ichi masanga chun pula paten mang ane le danu le mang ane he danu phab hi ta lang na ane nei zu hi te pula pate chun mang hi chini in an hom khan ovin mang pha le mang se tin ane he ovin he mang pha phab min pha thei ho chu khat na a izan manga tui thing idona hi le ta sa dam theina akinei je tin jong ta san na ane nei je ovin I ham ta idam mo pe le hitabang tui thing chu idona hi le adam mo nu adam mo pa chu gang chala dam thing na a hin nei ding a hi tin kho het na jong hi ane nei ji bin a hi ani chan na izan manga nga imu a hi le wang phat na akito e tin jong ki hil na hi ane nei ji bin hi chi a hin chapang cha I hi la in izan manga nga imu a hi le ajing ni khole sum mugun se dinga ki ngai to na ai lawa le ki pa jing ke dinga ngai to na ho jong hi ani ki nei khaji a hi athum jan na a izan manga he cha champong tu cha tu pe ki ti ho he imang na na hi le in sunga chapa tampi a ki hinge tin kho het na jong he na nei zubin chuti chun numei thil keu to ki sai chao jang hiba ai lawa le hi thil khona a ki mangcha thil man cha chom chom ho chu izan manga imana hele chanu tampi a ki hinge tin jong kho het na he ane nei jiwi na he zan mang aphala amin pha thei khat kin chu izan manga thingphung ikala a hi lawala lam to mol sang chung dung ikal do a hi le I hin khwa ilung tu mol so na ding a hi tin jong ta san na hi ane nei jiwi na he mang se min pha ding pha la a khat na chun zan manga tui thing lo idon kha a hi le ji chu ta sa chunga a hi lawal in sungan dam mo ha sa na hung thum the a hi tin jong ta san na hi ane nei jiwi na he mang se la a ani chan na chu izan manga I hatu a hi la a hi le in sunga chanu chapa khat pen thi na a hin to ding a hi tia ki he sa na hi tin jong hi na ta san ovin a hi athum na a izan manga sahing ti cho hun min nai lo he akimu a hi le imasanga wang se na ham se na hung lung ding a hi ti ta san le kho he na e ane nei ovin hi hi tin pula pa te hen mang ane nei te ula hin hilchi na chom a hi lawala malam hin khwa hung lung ni thil ho ta ana sei ka ji ovin amho mang chu itabang chana adi na uma ichan gya ta san thei ham ti hi tu lai khang mi te hon wang chun ta san na to ge gam la ta ai ke koi a hi in ade in aji chu amho khang lai kho het naw to tu lai khanga I kho het naw ke bong ta lo a hi je a chun ma sang lai ju chi na thep na ana lo tu lai khang in wa iza kai zo se he scientific explanation a kin bol a hi ta in mi hem te chi na kho het na hi chom deu a hi ta chuki zong la amang mat o he khatlani chunga cha di na zong the a hi ai wang mi zo si chunga di na me ta he sei the na de lo a he I sei do no mo chu pula pa ten mang an nei ting u le mang hi ale do dan hi chom chom min an nei ji u bin hi chi khu het na nei pa chu lunggim na ki pa na zong hi an pi ji u hi ti pa chu sei do no mo he bible hen min pha thei ding in mun pha ba hen pa kai pa thi nin mang cha in ama hi na ama thu sei do ai lawala ama thu hi ana phom do in he but san in Genesis bung som thum la sagi sunga chun Joseph hinga pa kai pa thin hi ahung kila in amangin ute asopite ho chunga ahung thum thil hi ana sei do in he Genesis bung som di la sagi ma achun Egypt lengpa azan mangin pa kai pa thin thu asai in echi Egypt lengpa azan mang chu Joseph in ana le do pi na he Daniel bung sagi lam che na he Daniel azan mangin pakai pathin nin sahim lim li hi anamo sa ene he Bible theme hon hi chi sahim lim li ho chu lai khanga gam hat ta chi Medio Persia Greek Roman sukila Babylon mi te ahilwa aleng te ho tha na ahi ti ahil che no bin he chuti chun zan mang ki ti he phar khat lai achun abi ahin pakai pathinin ama thu phon do na nei in kitim na tha na lama jong chun min pha thei ding in Matthew sut ki pa na thu pha bung ni na lam chu isima hele Jesu Christa pi na pa Joseph
azan mangin pakai vantil ahung kila in Matthew bung som ni le sagi lama jong chun Jesu Christa chung chang thu dol Pilate in a chung thu atana chun zan mangin Pilate zeinu henga pakai pathenin Jesu chung chang thu dol adi na pa chu ana he sa in he heti hin zan bang he mun phabat mahin pakai pathenin ama thuhil ama lungya saida anen ana mangsa in he chito kilhona chun mang he aphalama ki mansa na Bible thumuna ibat au to kilhona chun mang chung chang thu dol ahung hi tinga alen kichi theidinga phabep jong hi ai hilovin he Jeremiah thim gaw kama pakai pathin asaido bungsom ni leko changin na chun hitin asai ne he aji chu Daniel pakai Israel pathin hitin asai na lawa na thim gaw hole na aisan ho chu khla sa hi helun na hin mang ma diu na mang ho jong na sa hi helun ati ne he chukit jong la thu hil pa bunga chang se ge sunga jong chun mang tam na le thu tam ta na achun pan na be tam pi jong a no me tin asai ne he a hin la nang man pathin gingin ati hi athu bi pen he mang zo se sa thu hil na zo se sa nga pathin thu gina ama thu a ki bul fo cho pakai pathin ade sa he ta san sa ten tu lai mang ine ho he ta san thei mong ding hina khat ve ve ting la ka zan mangin hi chi ka mu in pakai pathin ahung kila in ka zan mangin hi chi ai sei pin adi hin te tia gyal na zong hi anom ji a he abong kha chu azan mang anuk lo tinga le ajing ni kho a hi lawa la phat som lo ka a hin kho chunga wang se na hung thung ding ngai to a ki che gun se na hin khumang zong da ji lo he mi abong kha chun mang he pakai aman cha hen tu lai ni kho a sang aman cha mo a he poi ta pan san ne zong u me ne he ka gyal dan la ka ta san dan in mang ki ti he phat khat la ya chu henge kitip na lu ya chu pakai pathinin ami te ko ma he phat khat na he ana man cha a hinai kitip na tha a jong chun pakai pathin mang he mun phabap sim kham lo mun phabap ma hin ana mang chanai tu lai khangin wang Jesu Christa a chu thudi iza kai zo se he pathin hi na buling se chu ki phung do hi ta in niza an chu mang hi halang thu hi lang dang hi jong le pathin thu a hi akhum khana inei deu hi ka dei sa hi pejin nam tia le Hebrew mi te henga le kha that bung khat chang ni sunga chun hi tin asai ne he masang lai zin pathinin abung go chomin thim ga ho kama ipu ipau te henga thu asain tu lai ninunung lam ti chu Jesu Christa hong pe ni khu apana phat bi chun pathinin ai ho hinga thu asai tai hi chi a chapata chu imzo se go lo a atun a hitai chu le thil siam zo se jong hi ama khuna asim sa a hi ati ne hi kitip na lui khanga cho abung abi bi a lam chom choma he pakai pathin hi anaki phong a hi in mangjong anaman sa a thim gau chom ho anaman sa hi en la Jesu Christa ahung pe ni ho apat na hin Jesu Christa a cho pakai pathin thu hi li sakai so se hi ama aki phong do a hi tai ya chu koi tabang khanin pathin lunglam ka het no me ati a hala manga san kha khal ngai talo pathian thu ka het no me atia hele doi them ai them a ko ngai ta lo hi pathian lunglam i het the nau chu pathian thu he chu Jesu Christa chung chang thu dol ki suna hi adi lo ba chu het khan thei de bai